Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Katalan district Mayon, Adu Rai Potret Majil, dan Araja Rafsan, Araja Jurnal Penurung, Negom yang bersengamu yang membutuhkan, dengan berkat langkah sekitar komunitas. Yang ini mengenai baik dari komunitas. Kemudian kebolong kita juga digajian bulan Maret. Agak ini cerita dulu lah. Kebolong bersinsung apa kebolong berengkap kecikit pocket yang penginjau kita set kenal kebolong. Penginjau bersendur berbuka. Wanita yang selok akan pendek di kampar dibayar bangsa. Syukur Allah kebolong. Milatnya pada semua itu rekam juga setiap komiti kebolong. Alapurno hadiah kecil kemari. Yakin khot jun council hak election ke barang sudah bisa. Ini perlu pengusnam mangka pengusnam araja arapusan kan purno hak lain petri purber araja arapusan. Kumbakalong mentah ke executive committee kampala wanwanra syakaji. Ya kamang tengka kabukura pengusnam araja arapusan araja beliau nama kecil kemit cuma kuat. Bagaimana tadi 8 fed yang kemang tengka kabalai benar. Vote account kapan sedang bersidarit gunaya yang araja arapusan hadu lai potret gunaya cewek araja arapusan. Ya kemang tengka kabukura pengusnam araja arapusan araja beliau. On sawanra hakasin syong dawa kapal. Syukur Allah executive committee kan anglo panyui bahkan yang pun ada tahu kan nom muna boka ya kejat banwarna ya kesisaan pada korban kapalan kam datang kritis insya Allah tungguin dia bagi ini bakat pang coba jat kering cuy kini kisah lampang executive committee katman wanwanra yang kontrai kam pertama mungkin kan ban penha ban tray kat kung bejingnya cukup kuat ya kapang ingat sila on salah ban lek dia agane kesamui tray kam babakan syukia kini dunia ban pendem di kam tiba idol kam kapang sandi syukur kali kecingman tengah penurut palai pada kamang tengah nak berda baru kita nak kam juga council kalau ini Grand nomor penengkong. Jadi General Administration Department kalau Rakror san puharlat arpnai jar san spasan kau Grand nomor A. Jadi Law Department hanya orang urip sana jar arpnai spasan kau Grand nomor balai. Jadi Revenue Budget Finance Department Arklor urip sanlat lai praja lai spasan foka kerana marsa kebaidai Forest Department kalau Arklor san penyulak san ajar South Panyu foka kerana marsan kebaidai Administration of Justice and Judicial Department kalau Shiklor nyukulan san praja lai spasan foka Kekran nomor Rio Baidai Legislative Department Kalong Arklor Arkunyulak Rio Sanajar Saukotoka Kekran nomor Nyong Baidai Education Department Kalong Laila Rakunyujar Rio Saukotoka Kekran nomor 4 Baidai Civil War Development Department Kalong Hudson Klor Trakuarlak Life Lajar Kendai sepaksa perbukaan Kekran nomor kendai mereka ke enforcement scheme for protection of tribal land and interest kalau Shiklor Rio Penyulak kan Rio Jar Nyau Spat Nyau Pau